না বাংলাদেশে তো আমরা বলেছি বাইরের থেকে যদি মানে বাংলাদেশ থেকে বা রোহিঙ্গা ওরা যদি এখানে ঢুকে তাদের কোনো অবস্থায় আমরা ভেতরে ঢুকতে দেব না এবং যদি আসে আইদার ওদেরকে আইনের যে বেড়াজাল আছে সেই আইনের মাধ্যমে ওনাদেরকে পুষব্যাক করা Jotono Lamsuko as secret library channel tabu kaisa kok market viral tongo chini India wo je Bangladesh in pani borno 30 days abake 30 din Bisingo janisa tongte ha Bangladesh rohor janai abake rohore rejection henai Home Minister Amit Shah kok sa order khaimani kok market jotono salai viral tomni nokjak tongo phiaba chini India ni borok o 30 din Bisingo Bangladesh in pani rokno tese kiplida rohor mano inyake manglak te Home Minister Amit Shah 30 din Bisingo Bangladesh ni borokno rohorna kok samani busuk jorti kubui যদি বাংলাদেশ ফানি বরকনো জরা তংসিনি বরনি আসামে হা বাংলাদেশও কিপ্লে রহর মায়া হানকাই ওলো ইন্ডিয়াও তাম এফেক্ট ওংনাই এবা তাম প্রবলেম তংনাই প্লাস চিনি অ ত্রিপুরানি ত্রিপ্রাসারনি কপাল ওলো তাম ওংনাই বিকজ চিনি ত্রিপুরা বা বনি বরমাংসে আগেতে তাবুবো হাবুই তমানিবো নুকসানা তংকু থেকে দিবা সো ফাদিকে जों দিনে আমজত নর ক্লিয়ার কামি সাউই এবা সরাই সরাকে সাউই বুজিরনি Okay, Padicini Biduni main topic Home Minister Amit Shah Kogrimani Bangladesh in Pani Borok India Amorono 3 din Bisingo Rohorna Nane ever Exonana Hanmani Ako Busis Dorti Kubish Hemman Lane. Light 2024 business September Mano Home Minister Amit Shah Jharkhand Kaisha Rally Program Angma Saka Pula Koranti Saka Patarni Pane Bangladeshi or Rohingya Ragno Joratong Sini Mutage Nargmai Hankai Abuni Pochis Ba 30 Boston Yagulo A Bangladeshi Rock Indiani Borok Hene Kopsaki Tangnai A Baki Joratong Sini Bangladeshi Rono Mutana Nane Hene 2024 business September month so Jharkhand Kaisha Rally Program Angma Saka Pula Koranti Saka Home Minister Amit Shah Next or 2025 Bisini February Manwa Home Minister Amit Shah Delhi Police no order Rikha Bangladesh te Rohingya ni joto phane rokno kahamke nachumi rombaji te Bangladeshi rono raja saetike support khlaye India tongthe jaga ruwi kagos document sinamoi eba khlai rinai a borok nobo maneke je document khai rinai nyota a borok nobo romna nangne hine Home Minister Amit Shah Delhi Police order Rikha last February Manwa Fiaba Home Minister Amit Shah ni ati kono khane Bangladesh government tonero belekeno chajak engmani nukjakha jorawata aba ki Home Minister Amit Shah ne kok kase tongo but 30 din Bisingo Bangladesh in je phane rono rikhanya nangnai aba Bangladesh 30 din Bisingo kiple rohor janai ati kono jaga official notice tabasuk jora government bekhate ongkhormani abake rimani nogyaku sudo Bangladesh in phaye je kagos kare document kare atirono simi eba ama hai boroni sakao simi action nana kok sajaka Home Minister Amit Shah ni bekhate so chini tara baitolte munai shong amsu jora chini kono khanai nor kamino bujinman khanai joti bujimai hankai जों amnote clear kamkeno sanai Tabosik Zora Home Minister Amit Shah ni je update confirm manmarok engka India wa tongnai Bangladeshi rono kahamki shinui romnani te Bangladeshi rono support khlai India wa tongthe jagarenai plus je document khlai riwi rinai amorok no romnani order rizaka Home Minister Amit Shah ni bekhakti next Delhi te Jharkhand rally program jaga Home Minister Amit Shah korangti saka salbrom prom no phatar hasani borok Bangladeshi rokta chini India wa habi tongu te atokiman Bangladesh in borok eba phatari borok chini India habi tongke amani ol buskang jora chini India hamya jaga sokei mano abagi phatari phane Bangladeshi or Rohingya rokno muthangna nangnai romna nangnai heni saka next or 30 din joran Bisingo Bangladeshi rokno riklai jangne hinma kok tabsuk jora government ni bekhakti official notice mungsa jaga rizamani nugyaku or 30 din joran Bisingo hinmani main kokengka Salgisa Sikango Home Minister Amit Shah Khokbai Thang Saka Bangladesh te Myanmar Baksa Borok chini India wa habui sakno Indian hene go senai ati chalak phachil borno kahamki sinui romna nangnai and mansama olo borno 30 din eba 30 days ni jora rijanai a 30 din Bisingo no borni joto original document real the fake amo check khlajanai jodi mungsa document kari fake document bai chini India tongi tomani mansa kahankai phatari phanai a borno kerak majra rinai hinsaka Home Minister Amit Shah
Bini okokni meaning angka patar hasani borok mungsa dokumen kerike chini India phai tongmani mansa ka hankai ati borok no simi kerak mazra riwe norjanai chini India hani hinmani kokta amno kari agini simi already joto document sanamai India tongui toneroni sakao mungsa action nana kok sasama kere ojaga sudo jet ketal phai document kere India tongui tongnai jet document kere India tongui toneroni simi mazra rinani kok saka खा खलाय आमसु जरा ताबुले जतो खनाय बुजिन मानबा केना हनै बांग्लादेश दे रोहिंग्या नि बरक फाय इंडिया ओ हुजक तंगनायनो दाति फाटफाट रोमी माजरा रिना बागैनो जिनि त्रिपुरा हासनि खरकसा MLA सार रंजित देवरमा लाथने सलो होम मिनिस्टर अमित शाह त्रिपुरानि चीफ सेक्रेटरी और DGP प्लस 8टा डिस्ट्रिक्ट DM और SP नो बरक जतनो खबै ककटन ब्लै सये रहरमानि नुकसाखा MLA सार रंजित देवरमा टांगे हिनकाय फातारि बरक फाय मुंगसा डकुमेन्ट करेखे एबाखे फेक डकुमेन्ट बाके चिनि त्रिपुरा हासते हुइजागे तंगनायनो दाति फाटफाट रमना बागे ककटन रहजाका and MLA Sar Ranjit Joli Delhi tone Home Minister Amit Shah no Kokton Rahma Yakulono Home Minister Amit Shah ni Bukatibo a Kokton letter no money poru teshe MLA Sar Ranjit Joli no reply roharmani mangplibo nuksaka mane Sar Ranjit Joli je Kokton eba letter simani a letter no chini Home Minister Amit Shah poru khakjang jaka hemano te aboni action bo dati phatpat nahar jagi manu hinmani kokta and buba graba hanyo je document kari phatari phane Bangladeshi or Rohingya rona mazra rina bagi kebama jaga thangino meeting khale tomani bo nokjak tungu mane chin Tripura haste bo dati phatpat amoni action nana bagi satuk tomani nokha hinmani kokta tangi hinmale already alka jaga aham da barokai phatari borok phai raja saate nok tangai tonai 2500 borok ni tongthai nok subai Rikha aroni police rok मानेके फातर हासन बरक राजा सायटी खे चिनि इंडिया ओ फाये अहमदाबादी काचा जागाबो नक टांगे तंगनाय बरनि मुंसा डकुमेन्ट करि जतनो फेक डकुमेन्ट मांग आमा हाय बरक नो 2500 का हाय बरक नि नक सबाय रिखा आजगनि पुलिस रक बट चिनि त्रिपुरा ओले फातारनि फाये नक टांगे तने रौनि साका बपुरे एक्शन नाजनो ताबोगो शिजुया काहामके अपडेट फाजुयाको आमसे जराचिनि कोनो खाने नरि खावा कासे कक्समी वानसुगि तंखाना फातारिं फाने डकुमेन्ट करि रखनो से एक्शन नाजनाय हिनकाय चिनि CM डॉक्टर मानिक साहाले बो जागनि फाकिया बोले त्रिपुरानि दा एबाखे आलका जागनि दा ते चिनि CM डॉक्टर मानिक साहा बोरा बसकां जरा साललोगो एक्शन नाजनो आतेखे नरि खा बिसिंगो वानसलै तंखाना आबगे अकक रनो जतो काहामगे साना थांके अ भिडियो एबा चिनि अ भिडियो टेबा कलकमा अंगै थानाय सो चिनि तरा बाइतलते मनासो नरक जुदि चिनि CM डॉक्टर मानिक साहानि एक्स्ट्रा आलादा खाय फुल वीडियो नांगै तंखा के अ वीडियो नो शेयर कर दि नेक्स्ट वीडियो जों दातिनो तो बनाय प्लस वीडियो अपडेट नो चाजगै तंखा के लाइक शेयर कर दि बुजिया हनके कमेंट के साथि नेक्स्ट वीडियो जगा जों नर कमेंट नो टी सबै परि जानाय एबा नर नो काहाम हामिया सावै रिजानाय आमसु जरा वीडियो नो खालोगै नामा बगै जतो दरा बाइतलते मनासनो बखाबै पाइपले हामबाय याफारु